نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari naisip kita niyo waktu na ito ini. Nasarta, yari nambuk anak, sing kami simihil patumtung katog taniyo, manyari haraman na mo piyaon. Masi lang ta nagbibiyak sa pakaradyaan, kaya alop na to, sarta amuyin, yada akan katog sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hari na kung magpalugay, tukbal ko na siya katog taniyo. Mayroon na rubaying dahin kan Abtalib Arsim Tahir. فليتفضل سيادته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mula-mula pong tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Was pupujihan makasasanglitan tapat tujuh maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmiliin itukbal tabi pagsyarang sukul tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mehe-mehe pagsyarang sukul mayah. Intiya gidangan parangan min kitabi. Pinaabot ya Allah subhanahu wa ta'ala mawaktu itu. India gidangan parangan makitabi. Pinaindaman ni Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Yana nikmat sahalga-halga namin kemon nikmat. Yana nikmat gaita balli-balle bangsa jin maka bangsa manusia. Maka gaita hinang-hinang bangsa jin maka bangsa manusia. Wasmiliin pong tinai kami maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalok tabi pangajian makabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Oqo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiku illa ibtiga'a wajhallah. Wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Mula-mula pong tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala in pagnapaka. Dumainadya pa mga sigalam mu'min. Dumainadya pa mga sigalam bariman. Sambil tuan mga sigalam kafir. Oqo Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Ay nayok na inpiyag napakabi min mga pangaltaan bi, min mga pangaltaan bihalal, min mga pangaltaan bisutsi, min mga pangaltaan bilissin fali anfusikum in ilu para dumakaam. In ikarwana pong tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiku illa ibtiga'a wajhallah. In itu napaka mga sigalam bariman. In itu napaka mga sigalam mu'min. Ay nasabuk na inpiyag napakabi. Illa ibtiga'a wajhallah. Buat malingkan hangad hulat. Tulus ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai maagama Allah subhanahu wa ta'ala. Min mga napaka Yan napaka tulus ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala.
Di kayo naton min mga may sadak kayok na tinapok. Sadak ka tinapok pong tinaimaagam na Islam, masabab kalawak iya ton min kariya. Kalawak iya minuk na magpanda-panda. Kung tinaimaagam na Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuwan tasabbuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. O ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, pituyok na tumpukan pinasalindong maallaw gana-gana, mawaktuyok na insa na niya pasalindungan. Da kayo na may itong tasabbuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, o ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaka bisadakatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Makayok na di kayo lalaag sadaka. Sadaka fa'akhfaha. Sadakayok na tinapok matungod ton tulos ikhlas na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la ta'lama shimaluhu. Sambilyok na insa taati bibang na ma tunfiku yaminuhu. Maayay na tiyukbal. Maayay na siolongan. Maayay na piyag na pakatuan ikwan na. Ay bimakna pong tinaimaaga ma Allah subhanahu wa ta'ala gay na ton pangistori na. Ay piyag sadakana, ay piyag napakana. Wasmiliin pong tinaimaaga ma Islam in ikatallo, wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Wa ma tunfiku min khairin, ay sabuk na in piyag napakabi, min khair, napakahalal, napaka sutsi, yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Yuwaffa ilaykum in iluk na pabalik dutudjuni kaam wa antum la tudlamun. In Allah subhanahu wa ta'ala gay iyaton ag anyaya makaam. Wasmilin pong tinaimaaga ma Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ito tuan in patut paglomba-lombaan tabi. Subay ito tuan in patut yuk na pag-inggit-inggitan tabi. Hangkan sa tuan tasabbuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqo Rasul sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataha Allahu Qur'ana fahuwa yatsluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulun ataha Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Hangkan sa pong tinaimaaga ma Allah subhanahu wa ta'ala. O ko Rasul sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain. Insa niya yuk na pag-inggit-inggit buat malengkan yuk na madua parkala tiya. Ay bimakna pong tinaimaaga ma Islam jiyari tuan pag-inggit-inggit madua parkala tiya. Dumain pong tinaimaaga ma Islam in pag-inggit-inggit may tuya na dokros hindi kayo pong tinaino Muslim. Yan nag-inu-inu ka atawa ka nagangan-angan kagay halap madi kayo pong tinaino Muslim. Dumain nili pong tinaiku maaga ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na di kayo may tuyok na paglomba-lomba. Yan na pinapay inok na binunahantangan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajulun ataha Allahu Qur'ana fahuwa yatluhu ala ana al-layli wa ana an-nahar. Hindi kayo yuk na lalla binuana ni Allah subhanahu wa ta'ala katao ma-Qur'an. Atawakan yuk na pamaham ma-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Sarta in kataunay inusalik na to ninsa niya sangum makainsa niya Allah. Ay bimakna pong tinaimaaga ma Islam Allah sangum iya to nagbasa Qur'an. Ikadua pong tinaimaaga ma Allah subhanahu wa ta'ala yan atuan paasot matapik tabi itiya. Wa rajulun ataha Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Maka sabyuk na hindi kayo lalla binuana ni Allah subhanahu wa ta'ala pangaltaan. Fahuwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Sarta in pangaltai piyag na pa kaya na tuanin sa aniya sangum makain sa aniya Allah ay bimakna pong tinaimaaga ma Islam ag napaka iya tuan Allah sangum. Kung tinai kinalasa ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Hangkan sa tuwanok ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahadukum Allahumma a'ti munfikan khalafa. Wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kung tinaimaagam Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin, minsan niya namin mga pangalawan, hindi kayo yuk na ipon yusbi'u ibadi, mawaktu yuk na mahinaat, illa malakani yanzilani. Buat malingkan yuk na indua malaikat paturun, fayaqulu ahadukum misala dangan parangan min sigalam naan. Ngan dua atun dangan parangan min sigalam naan. Ay itonin dua na di kayo malaikat naan, Allahumma a'ti munfikan nukhalafa. Ya Allah, buwaninuk na in mga sigala magnanapaka, buwaninuk na in mga sigala magnanapaka ganti, buwaninuk na in mga sigala magnanapaka ay bimaknaton kahalapan. Wa yaqulul akhar, maka sabtuan misala hindi kayo malaikati, atawangan dua hindi kayo malaikati, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Buwanin sabok na in mga sigala magsigpit, in mga sigala magkuripot, talafa kalaatan, kung tinaimaaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuwanok ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, inna kan tabdhul al-fadla khairun laka, wa an tumsikahu syarrun laka, wa la tulamu ala kafafin, wabda biman ta'ulu, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Hangkan sa pong tinaimaagam Allah subhanahu wa ta'ala. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, ya kawuk na anak apu Adam, inna kan tabdhul al-fadla khairun laka. Banal-banal yuk na bang kagay iskot, gay kayuk na agkuripot, in ilo yuk na sa halap-halap na makaah. Wa antum masyikahu syarrun laka, sa bang tapukan no in pangaltaan no, bang kaagkuripot, in ilo yuk na sa laat-laat na makaah. Wala tulamu ala kafafin, maka daa kayuk na mag-angan-angan. Wabda biman ta'ulu, maka tagnainin mga sigalang barhajat. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Intangan yuk na wal muwan, intangan yuk na wal nukbal ay bimaknat wa nagsadak ka, khairum minal yadis sufla. Halap iya tuan wal tangan yuk na ngamu tinapukan in sadak, tinapukan yuk na in pangaltaan. Kung tinaimaagam Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa tuanok ko Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Bang hindi kayo utuan ipo nagsadak ka, agsadak ka iya tuan, pinagwa inin pangaltaan namin mga pamulsa-mulsaan na, asupaya piyag napaka makabayaan Allah subhanahu wa ta'ala, in ili tuan dumain para masaybot malingkan tuan mayaro. Bang sabtuan hindi kayo manusia, agsigpit ya tawa ka nagpuripot ya, min mga pangaltaan na. Insa arunia atuan kinuriputan na isa dili buat malingkan in ginhawabaran na. Kung tinaimaagam mo Allah subhanahu wa ta'ala, bo peenin pagsadak ka, gay iya tuan in kakulang pangaltaan, hangkan sa pong tinaimaagam mo Allah subhanahu wa ta'ala. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadakatan min mali. In pagsadak ka gay iyaw na ikakulang pangaltaan, bampen gituan piyag tambay Allah subhanahu wa ta'ala. Madi kayo hadis ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaka bi'adli tamratin min kasbit tayyibin, wa la yakbalu Allah illa tayyib, fa inna Allah yakbaluha biyamini, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, hatta takuna mithal jabal. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaka bi'adli tamratin, pinsay-say yuk na agsadak kabisan na kuman yuk na di kayo hulma, min kasbit tayyibin sarta in hulma ay atawakan, min usaha iyatuan halal,
min usahayatun sutsi min usahaiya lissin wala yakbalullah illa tayyib. Gaya talima Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan lissin sutsi. Fa inna Allah yakbaluha biyamini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala talima na tuan makakuan. Tumma yurabbiha lisahibiha. Pag-ubos ta ng pare na pinamehan, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sali pagpamihi atawakan pag-ipat, dangan min kaam anak kambing na. Hatta takuna mithdal jabal, sambilia pung tinaima agama Islam, agkihe bulud. Madakayo hadis ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittakun nara walau bisyikki tamratin. Agmatalaw kayok na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala walau bisyikki tamratin. Bisan na kumanyok na hanto nga hulma. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bo pinin pangaltaan. Di kayo utuan min mga patilaw ma di kayo ipon maalaw gana-gana. Kung tinaiki nalasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panilaw utuan mari kayo ipon mingge na tausaha, maka mingge na tuan pangkasto. Ang kansok ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu kadama ibnu Adam, yawmal qiyamah min indi rabbih, hatta yus'alu an khamsa, madikayo tuan, hatta yus'alu an arba'. Yan atuan da kayo min mga lima, wa malihi min ayna iktasaba, wa fima anfakah. Di kayo na tuan mga limay, wa malihi min ayna iktasaba, min mangayuk na pangartaana, min ayna iktasaba, min gay na tuan tadawhat, min gay na tahasilin pangaltaan ay insa arakaniya, ay insa adukaniya lamud na haram, ay insa aduka tuan min usaha haram, wa fi ma anfaka, maka min gay na tuan piyag napaka. Ay piyag napaka duke na tuan makabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay piyag napaka duke na tuan mapanohoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay piyag napaka duke na tuan makaridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Min mga pangaltaan di kayo tuan panilawan mada kayo ipon. Atas dua tuan panilawan maya. Mingge na tuan tausaha. Mingge na takallo. Maka mingge na tuan piyag napaka. Kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inaan tuan tarang makitabi, agpapunggod na makitabi in bulan Ramadan. Ang pen kung tinai kami maagama Islam sadya tabi in ginhawabaran tabi. Labi namin mga pangaltaan tabi, pag napaka tabi makabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmilin kung tinaima agama Allah subhanahu wa ta'ala, maid na kami tuan malapal, yan alapal kasilasa, wabad, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.